Kawai kakali Ophisar kabadonyo registration number ML North Way nyo kandai sausan kabla penyeng Khlem-Akor Surok banlet Ïing Dorbar Ïing ke jala Meghalaya kala syak Pyndait kelam haki bor Pulit penyat kali hakatai ke benta. Kani kakali kadai ke bawan bu Ophisar ki bawan pendap kamera haka jingyat cekamat ke Dorbar senraib ke basan sengi jong ke Ïing Dorbar Ïing ke jala haril bong. Hendrai hak jingbom dan unongnya apo kakali bat karukom penyeng ke baklam perkat lang ya kalet kawan ki kali hak dai jaka kala penlong ya ki Pulit penyat kali ban le dakakam. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.